kabiri wahise kugeza none, ikaduha n'umwanya wo kuvuga ijambo ryayo. Imana ishimwe. Twishimiye bene data benshi, natwe nyine nk'uko muhamwumva ko turabona abantu benshi, bamwe tukabamenya abandi tukabayoberwa, ariko uwo ari we wese turamwishimiye. Dushimiye ikaze yanyu kuva dushitse, kandi tukaba tugeze ku mwanya wo gutaha. Naje hariya vuba, umukazana wanje w'umupfakazi wari wahabunge yapfuye, asiga abana b'imfubyi 4. Ubu nije bareba, ariko ni abagabo bafite imyaka 16 ejo nzasubirayo, utambona kabisa ntamererwe nabi, nta mwanya mfite, kandi muzi igihugu cyanyu n'ukumbuye mpaka urashaka undi uguherekeza ngo akugezeyo, bikaba bizanye ibibazo. Rero mutubabarire. Soma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaheburaniya gice cya 4 n'umurongo w'12. Tubanguke 4:12. Turiga ijambo ry'Imana niki. Mu Giswahili nje nico nzasoma, twarabivuganye n'abari hano ejo, sinize, nta mashuri nize n'umunsi umwe, n'Imana yamenyesheje gusoma ejo bundi. Maana neno la Mungu ni hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kupita upanga ukatao kuwili, hata la choma na kuzigawanya nafsi na mafuta yaliyomo ndani yake, tena ni jepesi kutambua mawazo na makusudi ya moyo, wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, kwa maana vitu vyote ni utupu na wazi mbele yake Mwenyezi Mungu. Amen. Karibu soma mu Kinyarwanda. Usome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira. Amen. Some Yeremiya 23 ni 29. 23 Yeremiya na 29. Je, neno lako si kama moto, asema Bwana, kama nyundo ivunjayo vipande vya mawe, asema Bwana. Amen. Some haravuga ngo kandi Uwiteka arabaza ati, mbese ijambo ryanje ntirimeze nk'umuriro cyangwa nk'inyundo imenagura urutare? Amen. Dushimiye Imana by'ukuri yabanye natwe kuva dushitse hano, kandi katurinda biriyo bimizayifu, kandi kabimibiri shaje, ariko Imana kuyiha imbaraga igakomeza ikavuga ihagaze. Tubishimiye Imana. Imana ishimwe. Twize ijambo rya mbere umunsi dushika hano, twize Imana, kumenya Imana. Hari igihe abantu baza bigisha gukiranuka, hagaba n'igihe abantu bigisha gukomera no gukora imirimo, ariko woyikora utazi Imana ntacu ubuhaye ukora. Wonatungana ntugire ibyo ucumuramwo cyangwa ibyo ubone kugahisemo, ariko utazi Imana ntacu ubuhaye utunganira. Uragatungana uzi Imana iyo ariyo. Kandi kumenya Imana si ibintu byoroshe. Kumenya Imana si ibintu byoroshe. Ijambo rya mbere, hano mu isi turwana n'isi, tukarwana n'umubiri, tukarwana na shitani. Iyo umuntu Satani kimushobora, ibyifuzo bye bikamushobora, bikamubwira ngo kora ikakagikora kidahwanye n'ubushake bw'Imana, nta Satani zigeri wiwe, kuko Satani yoza umubiri ngo bafatikanye n'umubiri bakwice bombi. Iyo umuntu yatsinze umubiri, nico gihisi zihaguruka n'ibyago byose n'amakuba yose, aho abandi bashakira wowe ukahaburira, aho abandi bahinga wowe ndi wezi,
aho abandi babyara wowe ntubuzare, aho abandi babona ibiki wowe ntubibone. Icyo gihe uba uhawe urwana n'isi nayo, kandi iyi si gushoboye kandi ntazagera iwawe, kuko bafite uwo yahatumye uhashoboye. Iyo kandi umuntu atsinze umubiri agatsinda n'isi, akihanganira umubiri akihanganira n'isi, kuko nta gutsinda kubaho, haba kwihangana. Haba kwihangana, ukihanganira ikintu cyose uko kije ukacihanganiramo, kuko abakiranutsi bavuze imirimo ikomeye, baza bayivuga bahuye n'umubiri, bahuye n'isi yaba babaje. Usomye mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abikorinto ba mbere igice 15 n'umurongo wa 32, hari amagambo Paulo yahavuze atangaje, arasohoye avuga mu Bikorinto ba kabiri igice 10 n'umurongo wa 3. Birahuye zombi zo verse ni verse imwe. Paulo baramukubise bamuziza ijambo ry'Imana, umunsi umwe bigira inama yo kumuta muri parike ngo inyamaswa zimurye. Uko inyigisho zazivuga nawe yarabivuze na kanwa k'iho ngaho, yaravuze ngo nimba nararwanye n'intare, ngo Yesu atarazuse, ngo narwaniye n'intare ubusa, ngo kandi nijiri nigisha n'ubusa. Ariko ngo bamutereye muri parike, inyamaswa zose zarimo ngo zirwara ibicure, zose zirwara igicure, hadasigaye n'imwe. N'imbeba yari irimo irwara igicure, ikintu cyose kirwara igicure. Noneho ngo igihe bihaye byihirigita, baje kumubaza barambwira ngo ese Paulo uri umuntu nyabaki? Arababwira ngo nubwo tugenda nk'abantu, ngo indwara zacu sinkiza abantu, ngo zifite imbaraga z'Imana, ngo zazifata mbere ibitekerezwa mu mutima. Mbere yari yababwiye ngo nubwo tugenda nk'abantu, ngo indwara zacu z'intambara yacu ngo sinkiza abantu, ngo n'intambara zacu sinkiza abantu. Mureke iyo batuvuga natwe ntitwadusubiza, baravuga tugaceceka tukihangana, tukaba turatsinze. Turwanisha amafuti, ntiturwana dusubiza. Amen. Amen. Kubu ngubu umukobwa wanje agatwara inda, naje ngakubita ngatesa. Muri twebwe twembe umukristo n'uwe, apagani bujuje amakondisyo babiri bahaye baja mu muriro, batarimwe umwoga y'unundi, uko mbivugisha umutima wera, batarimwe undi wagayundi. Ariko umukristo nje ndi umukristo mu bintu zose kugeza ku gupfa, mu bintu zose kugeza ku gupfa. None rero tuvuze ngo umuntu amenye Imana, nje ndabwoba mbifitemo, ntabwoba mzumvamo kubwira umuntu ngo amenye Imana, ntabwoba mfite kubwira umupasiteri ngo umenye Imana, ntabwoba mfite kubwira umuvugabutumwa ngo umenye Imana, ntabwoba mfite kubwira umuhanuzi ngo umenye Imana, ntabwoba mfite kubwira abagore ngo mumenye Imana, ntabwoba mfite kubwira abagabo ngo mumenye Imana. Kuko naje ngize imisi mu idini, nagize imisi mu buhanuzi, natangiye guhandura muri 62, ngeze ejo bundi mu runani nakangahe sanga ndi umupagani wo hanze, noneho rero Imana ngo ije kungira umugabo w'umuvugabutumwa, irambwira ngo ntujugume, ngo soma ijambo ry'Imana rivuga ngo bamwe bazavuga ngo twakoze ibitangaza, iryo rimbera akayungiro riranyungurura. Erega bakoze ibitangaza bazasha, kandi barakoze ibitangaza, utese kubera iki? Cya giti cyavuganye na Musa kizoja mu ijuru, tikizoja mu ijuru. Imana izivugisha ushaka, izivugisha icyo ishaka, ako ndizivugisha ukiranutse, ntizinavugisha n'utunganye. Bibiliya mu gitabo cya Timoteyo wa mbere 5:8 hazavuga ngo umuntu utazi gutunga biwe ngo ni mubi kuruta umuntu utaremera ngo kandi abahakanye kwizera. Nutarama gusa ugatarama gusa urugo rupfa nabi, ugatarama gusa uri umupagani weneje amakondisyo. Umugore wawe yo kwizera yose ngo umugoroba umukamupfa. Kwizera Imana kutisha ndikuba guhari, ntanaco kwakumaze. Soma Isaya yanavuga ngo nzisha abanyabuzahamba guhora, nguzokubabaza nzomubabaza, nguzokuburanya nzomuburanya, nguzokurwanya nzomurwanya. Izomurwanya se nayihirike, nuko kureba gucya gusugahe nanguka kabirarangiye. Abaroma Abakorinto ba mbere 7:14 hazavuga ngo nimba hari umugabo wizeye
ngo kwizera kwiwe gusa kogarura umugore wiwe, ngo kandi nimba ari umugore wizeye ngo kwizera kwiwe kogarura umugabo wiwe. Ndetse amavuga arabihuruka aravuga ngo nimba hari umugabo wizeye ngo umugore wiwe ngo n'abana biwe ngo bejejwe kubw'iyo Imana. Iyo Imana yonyine ngo irabejeje. Amen, amen, amen. Usanga amagambo y'Imana uzuneze gukaburaho kwerekera Itangiriro 20. Iburahimu ngo yahunze inzara ahungira mu Bayishimayeli, ngo amare gushika bageze haruguru y'umuhana ngo bagahura n'umuntu wese wahekenya. Uwo bahuye wese none ngo Iburahimu abwira umugore ati yewe ahantu twaje nibishika, abagabo bose bahekenya, abana bose bagahekenya, uturebye wese agacira ivudika, ayiwe turashize wowe kanyagwawe, atuvuge kuri musaza wa kuri mushiki waje ati batatwishe, kuko umuntu wese wavutse mu isi agendana ubuzayifu. Ariko mu minsi yatambutse nari igihumbi pasta nazaga ndirimba ngo namarije madari wa Shami ngo kasoro yake simenye yaje karirimbya namana ariko shanga mwa mutabona banyintu bahe baririmba Dorcas umugore mwiza batazi niyo yavuye, batazi munda kamashuwa ngo kasoro yake ukoma yawe iya gituma utaririmba yawe ukaririmba abandi. Tamuntu tawe utagira kasoro. Ubu ngo abapasiteri dufite abukuye abana bonye abandi ntarabona, ibo si kasoro ni ibiraka. Uri mugura n'umuntu ngo ni bishope takura musa tazi kuri umuntu ariko amajari baba mwisi ariko basimu bagira akazi no kuri kose. Bishopa kamazi karusarigeze hagate kamaza bamushoreye bashoreye izindi ngegezi nazo sabazimu kamashika kigwadi kamuntebe bavuga ngo amena igihe bavuze ati dusenge turangiza akama yonjoroka. Uwo ni umwungeri uwono mbabwira ko ariko ruhara yavuze. Uwo ni umwungeri wahe umwungera hobera nuka nutanuka. Umwungera kunda bazayifukuruta bakiranutse kuko ari bazahindura gahabwa amakamba. Yesu yaravuze ngo sinazanywe n'abakiranutsi nazanywe n'abanyabyaha. Nje no kuri sinzi nimba ari Imana yampaye ubugare perese kwinjira mu nzu y'iwacu sanga umugabo yaforoza kanyanga kwararukagaramye umugore mwicaye iruhande gusa yamya abangira ko arareba arike haho nije ndabanze mukecu umeze gute bamureke nimba wera nahwera urarira nahwera ntuvugishwe. Icyo gihe nari umushemasi mwiza kabisa mukubiturushi apana urushi namapa je namanduka ntora wa mugabo ndahanagura neza ndamuhengekara ruka neza ngo arangize jewe ndarengeza njana ku buriri bwiwe ndarambika neza mwicara iruhande nswe kureba kwa ruka. Kandi ukumbaye ngubwira umuherezi wanje taza sinda azahinduka inzoga, ariko ndahiye Imana yandemye tararara tariye data azaserwe ngamaje guheka. Papa we wangoye, papa we ngwino papa, papa we ngwino papa we nashaka ngakarabisha nabo ndahabasha ngatamika tatamira data we tamira data kajyamisha. Imirimo mibi nizihindura abantu cyangwa imirimo myiza. Imani inaruka juu ya mambo yote. Amen. Nimufashe amen. Ariko Imana yahaye amani kanisa rishushe kweli. Umuntu yogira abakristo bato ngaba
twize ko Imana igira za kamere 17. Izo za kamere 17 z'Imana nizo zaziyobora. Kamere yayo ya mbere ntizibesha, kuva isi ibayeho ntizibesha. Ikivuze cyose kiba ari ukuri, ni kubara. Kamere yayo ya kabiri ni Maraki 3:6, ntizihinduka. Uko yari imeze kuri Musa n'uyu munsi ni kwiri, uko yari iri kuri Ibrahimu n'uyu ni munsi ni kwiri. Kamere yayo ya gatatu ni Zaburi 139:1. Hazavuga ngo nzi imyicarire yawe, nkamenya imiryamire yawe, nkamenya imisokere, nkamenya imyinjirire, nkamenya imiryamire, nkamenya imitekerereze. Ariko urumva izumuntu pe iramuzi. Noneho waje mu masengesho, waza wamiriza ikareba imigambi, ikareba iyo wavuye, ikareba n'iyo uhaye, ikareba imibyukire, ikareba imyinjirire. Abantu bari kuvuga ngo Imana ntizisubiza, izisubiza. Ariko kurya ikizi gituma idasubiza, irakuzi. Izi n'umunsi nyoko yakuzaye, ikuzi ukiri urusoro. Amen. Ejo twizeye Imana, Bibiliya yavuze mu Baheburayo 11:6, haravuze ngo bila imani hakuna mtu awezaye kumpendeza Mungu, maana mwendeaye Mungu ni lazima aamini. Ngo buzira kwizera ntawanezeza Imana. Ariko ni igihume kweli. Umuntu akawumuvuga butumwa bene y'idini akagana yayandika 0, ariko Imana neziza. Ukigisha abantu bagakizwa ukabahemberwa, abumvishe ntibakizwa ukabahemberwa. Mwumva ibitangaza igira nakore. Kuko Paulo yavuze ngo twebwe turi abatezi, nguze umeza n'Imana, nje akazi kanje ni ukuvuga. Hirya yaho ibyo kumera ni wewe wenyine n'Imana, ni mubimeze ni mutameza. Haleluya. Ariko Imana yaje guhemba ikampembera bumvishe n'abatumvishije, abakoze n'abatarakoze ikabahemba. Bora gusupfa kuvuga ukuri kuzuye kwa Bibiliya utaje inyuma yayo. Muri ziriya za kamere twasanze abantu bose bo mu isi bize n'abatize, abagore n'abagabo. Abantu bazavuga ngo abagore n'abagabo tugasa naho turi abantu babiri, ariko Bibiliya izavuga ngo muri Kristo nta mugore nta mugabo, ngo keretse umuntu wahindutse akamenya Imana gusa. Ngo ikiumbe kipya, yeye aliyebadilika kawa kiumbe kipya ndiye linajali naye. Ako ndizimenya ngo uyu ni umugabo cyangwa uyu ni umugore, ireba gusa imigambi n'imirimo. Mtasema tia wege tumuzuvuka ngo mukavuga imigambi yaruta sadaka watanze. No nta muntu wobesha, haba niyo woba uri umunyamwuka umeze gute, nta muntu uzitanga atasambye. Bazavuga ati dutanga umuntu akabanza gakubira ukazushingura, ushika kuri 2, ushika kuri 1, ukaruka kwa 105, ariko watangiriye kuri icyo gihe wese abasama. Soma Ayubu 33 n'umurongo w'18. Hazavuga ngo amagambo yuzuye umutima, ngo ari kuziyasukuma n'umwuka wera. Umwuka wera atagize imbaraga ngo asukume, biragupfana. Ubundi imigambi myiza Imana izamifinansa neza. Abantu bari mu ikanisa bazaja kwigisha batobiya b'Abayuda, bagasiga batobiya bahano. Hano niho hari batobiya benshi. Umuntu azavuga ati haleluya, muri ubu buhunzi nzotanga ibi n'ibi, ngo yeyi, ukazamumvira epfo ngo yeyi, ngo babuze ico barya, ngo yeyi, ngo babuze ico barya. Oyaye uzuvuga kuko icyo umuntu yavuze nico kiza kimwishuza, icyo utavuze kiza kiramburura. Dawudi yabwiye Imana, arayibwira ngo Mana yera we, nzakubakira urusengero kuko wambaye ingoma y'imyaka n'imyaka. Imana iramubwira ngo inye Dawudi we, ngo ariko urashaje,
ngo hazubaka umwana wawe, ngo ariko kubw'uwo mugambi uvuze ngo inzu y'ubwami ntizova mu nda yawe, imugabira ubwami bwa mirere na mirere kugeza naho Yesu yitwa mwana wa Dawudi. Amen. None rero uzugambirira kandi imiryango izikinga amasengesho ni yacu. Ijambo ry'Imana ryavuga hano utizambi kuri ya mupfakazi washikanze utitu bazoje kuvaho namucuye nagende yigendeho. Hano bavuga bate utiyo sente no yigura jenyine tariko semana nimba nkavuga bikazonanira kubwire ngo hari umugambi ni Imana izayuzuza ibyo ushaka, ariko hatari umugambi nta Mana izayuzuza. Noneho abantu bose ku isi bakagira za kamere zitatu. Kamere ya mbere ni imfura, ni ukuba imfura, kuko biravuga ngo abera bari mu isi nizo fura Imana yishimira. Imfura ni zine. Iya mbere ni wa wundi uzugenda ataka, yeme turebe kwanaka ntibimeze neza, kwanaka ntibimeze neza, uwo ngo ni ugira musukumo kurusha abandi. Uwa kabiri nubwo uza wicara mu rugo rwe bakongorana n'umugore tudufashe naka bakemezanya, uwo ni uwa kabiri. Uwa gatatu niba arya bazakoza inama bamara gukora inyama bakavuga ngo twebwe ngo twabonye ngo uwo dukiza ni wewe wa nawe akemera. Habaye wa mbere, habaye abagize inama n'uyu batoye bakaba babaye imfura zine. Nyuma yaho akaza abandi amoko abiri, ibivumvumuke n'indwanire. Si Imana yabiremye. Ikivumvumuke cyaremwe n'Imana. Imana yaremye umubiri, kamere itozwa na nyina na se bayigira ikivumvumuke. Kamere itozwa na nyina na se bayigira indwanire. Gutonganya abana cyane kuza kubagira ibivumvumuke cyangwa kubagira indwanire. Reka mvuga indwanire imwe. Indwanire imwe iyo muri mu nama ntazavuga ariko azaguma kongorerana. Iyo muri mu nama zabaga ngo asiyo muvuze gutya, iyo mumubwire, ibaga yawereye isoni zahije baramumokera wagira baramumokera baramuhindura igikange aho kuvuga mwasoka akamatangira amakuru y'inama hariya. Bwa bundi naringize ngo vuga gutya, bwa bundi ese gitamubwiye gutya akamafata umwaka n'ibindi ari muri ayo. Indwanire ya kabiri ngo igira inzika. Umwana ngo azati karama ari mu wa mbere akayimwishuza kuzogeza abaye lisansi. Yazabona arasesto watayikaramu kandi none akana kavuye ku masomo kaza kiruka kibuka utwo kurya two mwabo akoshitse ngo akabwira ati karibu data we, karibu data. None watayikaramu kandi none agamuzu habari indwanire zibiri ati mubaza nyine bombi bakabagiye kwishuza umwana ikaramu, umwana agacanganyikirwa. Rero ingo zose ziri kwisi ikibazo nukuba imfura n'ikivumvumuke cyangwa ukaba imfura n'indwanire, ariko ugize ibati imfura zibiri zigahura Imana ibikoze umurimo utarigera uboneka ku isi. Hakabaga n'izihurira mu ndwanire zibiri nuko naje ariko numvishije. Uyu mwanditsi mu ijambo ry'Imana dusome nta mwanya dufite yaravuze ngo ijambo ry'Imana ni rizima. Ijambo ry'Imana ni rizima, sindambukaho. Ngiye kukubwira ngo rifite ubugi mbavuze amagambo abiri. Ngiye kukubwira ngo rimenyera kuri byo twibwira mbavuze amagambo atatu. Ngiye kukubwira ngo ibyaremwe byose biratwikuruwe mbavuze amagambo ane. Ariko reka mvuge rimwe gusa. Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'Imana ni rizima. Ni ijambo rizima, si imigani, si historia, si ibirahimbwe. Ni ijambo rizima, ni ijambo rizima. Amen. Turangaho pependa yuko tukiri kumwe. Amen. Ni ijambo rizima. Abantu iyo bavuze ngo Imana data, Imana umwana, Imana umwuka wera, bazagira ngo habe Imana zitatu. Ni Imana imwe. Umunsi remisi yiswe Imana data, kandi gasi data wanje jenyine. Ni se w'imisozi, ni se w'ibiti, ni se w'inzuzi, ni se w'ibiboneka, ni se w'ibitaboneka.
yitwa Imana Data. Ngwije gucungura umuntu yitwa Imana Umwana. Ija mwititire umwana kugira ngo iboneke ku isi, abambwe Imana ibambwe ihinduka umwana. Yesu wenyine muri Yohana 16:17 yavuze neza, yaravuze ngo birankwiriye ngo ngende kugira ngo Imana umwukaze, Imana umwukuze. Yesu wenyine avuye ikuzimu yaravuze ngo mubabatize kwa jina la Baba na jina la Baba na Mwana na jina la Mungu Roho. Manake Imana ihinduka utuvunguka, ihinduka udusemu. Ubumana buja muri uyu, buja muri uyu, buja muri uyu, buja muri uyu. Umwuka ni Imana, umwuka ni Imana. Umwuka ni Imana. Ntabwo umwuka ari umuyaga, umwuka ni Imana. Ugira amaboko k'Imana, ugira imbaraga k'Imana, uzukora k'Imana. Usome Yohana Injili igice cya mbere n'umurongo wa mbere, haravuga ngo mbere na mbere hariho jambo. Umva ko rya jambo rihindutse Imana. Ngo mbere na mbere hariho jambo, ngo kandi jambo uwo ngo niwo waremye ibiriho byose, ngo ndacyareme kitaremwe nawe. Noneho iyo ubitse ijambo mu mutima, ijambo rikaja mu mutima, ubitsemo Imana rurema yonyine. Haba harimo Imana rurema yonyine. Abantu benshi baza bigisha bakavuga ngo Baramu ngo yari umutambyi w'Imowabu, yari perezida w'abarozi, yari perezida w'abarozi w'Imowabu. Ariko muzamusoma ibitabo mukaja heme Kubara 24 hari amavuga ngo mbonye Imana ya Isiraheli ngo ibabyagiyemo ngo ndekuburozi ndekuri cyari kirozi cyuzuje amakondisyo 23:19 yaravuze ngo Imana si umuntu ngo ibeshe, ngo uburozi ntasho bwo twara Isiraheli, ngo n'ubupfumu bwanje ntasho bwo twara Isiraheli. Arahakana. Umvira jambo mwana wanje we. None abayumbe batumaze ngo uburozi ariko bashubwe abahanuzi yose uburozi ntacyo bwo twara Isiraheli, uburozi ntacyo bwo twara Isiraheli. Yesu ngo aje kugenda yamavuga ngo muzoburya ntako muzoba. None wowe kurahindura ngo aye ruzotugira ko buzotugira ko kwa jina la Yesu wa Nazareti. Widutera ubwoba, uturimo ni mukuru kuri turi mu bisi. Baramu ngo arangiza Isiraheli ayizamuka ku musozi, imbunzi zishigatiye Imana ikiri ubwenge. Imana yabwiye Yeremiya ngo Yeremiya ngo imbere yawe hari ibita, ngo ndushaka umugore ngo atazoja kukugwa mu ntoke, ngo nutwanuka tuzara bakatwishira ku musozi. Yeremiya amayirekera ngo ashike babajanye, ngo ashike Babeli arapfa, apfa adashatse ariko yabujijwe n'Imana. None Baramu ngo bamubwire ngo ngaho vuma Isiraheli, ngo agire gutya, abona Imana babunze mu bituza bose, abona Imana ni mwicecekeye, abona Imana irimo. Yamavuga ngo mbonye Imana ya Isiraheli, ngo ntawovuma uw'Imana itavuma. Yamahakana aravuga ngo ndawovuma uw'Imana itavuma. Noneho rero ijambo rizima niri kuba mu mutima, Yesu arababyagiyemo. Abanyabwoba n'abatizera umugabane wabo ni mu nyanja yaka umuriro. Abanyabwoba n'abatizera. Kandi nkubwire nta murozi, ariko nimba utari umuvuga butumwa tuba umugabo w'ishaka gikanisa umurozi yo kuziziki takumenyereye ndi mubana mu buzayifu yo kuziziki. None nyine utandoze ejo wawe ugenda umucamba ko ari bure yo kurogera iki. Mama afite inda bama batangira kubisuka, turamurozo ndakura, turamurozo ndabyara uwa mbere, ndabyara uwa kabiri, ndabyara umunani, barakutwa. Abarozi nabo kuvuga ngo ikanisa ahantu yose abyagiye, ahantu yose atuye, abanebwe ngo nuko ndakora kugira
wowe yakugize ate? Abana ba Yubi ni bande barozi babishe? Intumwa ni bande barozi babyishe? Gupfusha kubungu kava mu isi y'amakubu kaja mu ijuru, nicyo kibazo. Kutizera kuza kubwira umuntu ngo yapfushije. Jewe uguhagaze imbere maze gupfusha abahungu 2 n'abakobwa b'inkumi 2 n'umukazana n'umukwe, ko ndajugunye, kandi bapfira abahungu apanda uduhungu. Abahungu muhungu upfuye harwana bari umuhungu dubure muhungu pana gupfira mu nduzi mu mboho muhungu nakuri. Ubu nyine umuhungu wanje yasubiye mu gisoda, uwa gatatu yari mu gisoda, ari mu kuvuga ngo acike nkamambwira ngo koma kwa jina la Yesu, koma kwa jina la Yesu. Icara we hungiki, Shara we nakuri. Ejo bundi mugoroba hapfuye abahungu abangaye, mbona baranditse ngo umuhungu w'umugorora. Umutima wambaza ngo ese nimba ari wawe urarira? Ntoyo ndaguma mvuga ibutumwa, kandi ukuri narabavugaga, kandi ukuri sinatahaga. Ikiriyo senike amateshwa kumara amafaranga. Ikiriyo cyongura ku njiri, ngavuga ngo ndayinjiri ngo ngenuka. Ijambo ry'Imana ni rizima. Abandi baraririye basinda umuriro, abandi bararibise mu mutima batsinda amategeko y'Abaroma, abandi baraririye ubaharambyeho indarenzi basinziriraho, abandi baraririye inyamaswa zirwara igishure. Wowe ufite iki? Yeremiya azandangaza mu bahungu baba kwisi. Yeremiya ngo baramuciye iwabo mu muryango, baramuca nyina na se baramuca. Abayuda bari abantu bakomeye kurusha abandi, baravuga ati uyu muhungu yabaye kirara. Abahanuzi 70 ko barahanura ngo ntituzoja iminyago, nahi wakanga akavuga ngo tuzogenda iminyago. Baragenda babwira se na nyina bati nimuciye umwana wanyu, kandi bamutamuciye turabatera amabuye mwese. Ngo inambira abanahaza mbisoma ubu nyine kuri 20 no kuri 7 haravuga Yeremiya asigabwira Imana ngo warashutse ndashukika, ngo ariko imyambi yisumba byose ngo ijambo ryawe ryarampinguranyije. Agasakibuka ku ijambo rimurimo. Baramuca baravuga ngo ndakabikuza ifaranga muri banki, baravuga ngo ndagakaba undi mugabo rufaranga, baravuga ngo ndakaboneke mu muji, baravuga ngo ndakaboneke mu ijimbo, baravuga ngo ndakaboneke mu sinagogi ahayigisha. Baramubwira ngo tuguhaye akato, wewe wenyine uzobe wenyine, ntakagira uzokuramusa, ntakagira uzokwegera, ntakagira na nyoko ndakakuramutse, n'undi wese ndakakuramutse. Yeremiya ngo aje kubasubiza, arababwira ngo ijambo ry'Imana rimaze kuboneka, ngo naraririye, ngo rimbera umunezero, ngo n'ibyishimo, ngo kuko nitiriwe Imana yanje. Ubigitangaza yabanje kwabwira ngo Uwiteka ngo warashutse urashukika, ngo ariko ngo imyambi yisumba byose ngo ijambo ryawe yarampinguranyije. Avuga ko afite ijambo rirutayo bamubwiye. Mu kanya gatoya Imana ngo ihindura umwanya, kandi umunsi ihindura umwanya yari kwaganira n'umutambyi witwa Abashuru. Abashuru yaraje aramubwira ngo ngaho hanura Yeremiya. Yeremiya aravuga ngo nakanya gatoya mukajibabe. Abashuru ngo arahaguruka ngo akubita akanwa kiwe, ngo akubitwa akanwa kwa Yeremiya, akazamukubitisha ku kanwa, ngo akakanwa kawe kazavumana kageze ryari. None Abashuru Yeremiya aramubwira ngo ukunkubise ngo niko bagukubita mu ndi bayisi. Mu minota ingahe abarahwereye baramuhamba, ngo bamuhambe. Abantu bose bati Yeremiya ari kumwe n'Imana, ngo banja kwirega bose. Nyina arirega, Isa arirega, ubwoko burirega, imiryango irirega. Baravuga ngo turabimenye neza kuko uri kumwe n'Imana. Yabitewe n'iki? N'ijambo yaratunze ijambo mu mutima, ijambo rizima ryari mu mutima. Usanga Abakolosayi 3:16 hazavuga ngo mubike ijambo, ngo ijambo ry'Imana ribe muri mwe, ngo rigwiriye, ngo ryuzuye ubwenge, ngo n'ubuhanga. Riba muri mwe ngo rigwiriye. No,
sukumva amagambo aryoshe nk'ibirondo ngo ahushuke, nukumva amagambo ukayabika mu mutima, ukayabika mu mutima, ijambo rikabikwa mu mutima ukarigenderaho. Dawudi yaravuze ngo ijambo ryawe ngo nitabaza ry'ibirenge byanje, ngo ijambo ryawe ngo niryo tabaza rinereka honca, niryo tabaza rimbwira uko genda. Dawudi aravuga ngo ijambo ryawe ngo rimaze kuboneka ngo narishize mu mutima, ngo bituma nirinda icyaha, ngo bituma ndakora icyaha, ngo nabika ijambo ryawe mu mutima ngo kugira ngo ntazagucumuraho, ngo ntazagucumuraho. Umutima hari mwiki, mu mutima wawe hari mwiki. Mumbabarire ejo nzotaha, kandi sinzi nimba nzogaruka. Mfite imyaka 10 kandi jewe simbanje Amerika, oya ko ndataha nokuri kw'Imana. Nabuzukuru banje n'Imana narayibwiye ko ndataha, ndi hano kubera imfuza ariko ko ndataha. Ubu nosanga imuhira hatunganye abana nkabarenza, ukazombwira mu Matiyasi yarabeshe. Ariko ubundi hano ko ndakubaza ngo mu mutima wawe habitsemo iki? Iyo uja niyuva mu mutima wawe habitsemo iki? Mu mutima wawe niki kibitsemo? Habitsemo ijambo, habitsemo amakuru, habitsemo gushuhirwa kw'abeshi. Nukuri nda muntu wahagurukana na bene nyina bangana nabo ngo aranwe kuririmba, abari igipfubere kitashoboka. Umuntu agahaguruka none ngo kukwanje zanumbaraga beshabwa ngo uririmba n'abakazana nimba boshonga. Utaririmbanye n'umukazana kwanza nuririmba nawe kugira ngo nze ndebe ko ari afite haleluya ifashe, ndebe ko afite nukuzagarara mukeshu ririmba mama we. Nabona yawe fatije neza yauje ndakugurira ihuzu mama, ndakugurira ihuzu ugaziririmba. Hari umugabo wacu umukazana wiwe yitwaga Nyabigega, Banyabigega ni benshi yeme, ariko ndi yamahaguruka arakataza araririmba. Umugabo w'umusaza akazama aririmbirira gutegera twumva ko aravuza ngo vuza Nyabigega, manake yanezerewe nuko umwuzukuru yateye ikorasi, ni ikorasi gusa yamunejeje ntamanire. Mwumvisha ababyeyi mama nukuri nta faranga mfite, barya ababyeyi baririmbye ikorari andabaheza 1000 ba mama mwe. Indirimbo ndikwiye kuririmba ngushirire mu maraka. Kwanza kwa mbere nabonye abahungu baye batunga indirimbo kuri YouTube bahumirije kwa jina la Yesu. Tasoni kuratunga indirimbo humirije ukava ngo iyo ni indirimbo tuyemere. Wowe ikote guturiga ifu. Uririmba n'uwigisha arareba neza indirimbo igasohoka. Mwumvisha baravuze kundi indirimbo azamisoka kandi iri muri sente iri no muri bizu, ariko indirimbo ikazamisoka zamumvya ivesi ni yayo. None bene data bavandimwe, basore beza, babyeyi beza, bagore beza, imbere yacu hari ikibazo we, hari ikibazo. Kila mtu atatoa ripoti yake mwenyewe. Hari ikibazo nubwo za ushuda zarenze imipaka. Je nimbwera mwese muzamuga muti tuzibaroye. Nje na Yesu nije tuziranye. Umugore waje ndabizi ko tuziranye na Yesu, naje sinzi ko umugore azi Yesu. Umugore napfa nzovuga ndi cyaza gakoraza gasimba umusi muhiye, nayo ibindi simbizi. Tigiyumba naza gangeramwa ni igiyumba cyo gushumba, ariko ibindi Mana we umfasha genda neza. Mama yagiraga ubwenge, mama gendere kwikaye, gendere mu baturanyi, ugira ubwenge sazayobekana. Iyo ugira ubwenge uzuhera abafakazi bose bakaniha, iyo ugira ubwenge uzuhera abaturanyi bose bakaniha. Adabazari wacu ngaje mpunguze ushuhuda, mupunguze. Ejo bundi wacu hapfuye umwana w'umusoda, baravuga ngo yari igitangaza, ngo ntiyari umuntu wanyuma ngo aje kusata, ariko kandi yarabatisha. Ndi haleluya, tabaye ikibura bwenge nyine.
tubuze aho twerekera. Pawulo ngo kwandika Abefeso 6 arababwira ngo 6:16 arababwira ngo mwitwaze inkota y'umwuka ngo itkaya mugi yombi ngo ariko jambo ry'Imana. Iyo usengera ku ijambo ibirondo n'ijambo ntibihuye. Iyo wishuje Imana ukayibwira ngo muri Yeremiya haravuga gutya, ukayibwira ngo mu Efeso haravuga gutya, ukayibwira ngo wowe ubwawe uri ku isi wavuze gutya, nukuri Yesu azama yumva utaravuga kabiri, azayamayo kuko wamwishujije mu ijambo ryiwe. Ko arareba ijambo rikurimo niko rihari mwishuza akagusubiza, azahita gusubiza. Ariko iyo ari ibirondo, Imana izi ibirondo ikamenya n'amaganya, ikamenya n'abayibobo, ikamenya nande. Ejo nababwiye ngo bamayibobo bazasenga bakabwira Imana ngo nungirize umwana ngo no gushima. Aho napfa nduzoshima Imana nduyizi. Iyo yapfuye ni uzushima neza. Ayubu ngo afushije abana ngo bamare gupfa, abasuhuza baraza ngo haje abagabo, umugabo w'idini n'umugabo w'umunyabwenge n'umugabo w'imfura batatu, ngo bamare gushika umunyabwenge amubwira iby'ubwenge, uw'idini amubwira iby'idini, imfura imwereka imiryamire n'imibereho y'imfura. Ayo barababwira ngo ayaye ngo soko bigenda, ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, ngo nzasubira mu nda y'isi ntaco nambaye, ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Satani ngo yamuvuga ati muhebo bubwanyu, ati izina ry'Imana kandi ko arasaba kuryibuka mu kiriyo cy'abana magana, ko arasaba kuryibuka. N'ubu ngubu uri mu kubona ku kiriyo mu nda ngababa ngo Bwana asifiwe, ngo nubwo twahavuga Bwana asifiwe ngo ariko bidashoboka, birabuzwa n'iki? Birashoboka ku kiriyo niho Bwana asifiwe zikwiye guturizwa. Bwana asifiwe. Kibazo kiri Daudi yafushije umwana, ngo afushe umwana ngo arafunga ntiyarya, ngo bamubwire ngo umwana arahwereye, ati muzanire ibyo kurya, muzanire n'umwenda nambare. Baravuga atari ko umugabo uri hano ni ruhu rw'inda kabisa, ati umwana arahwereye none niho gisaba ibyo kurya. Arabwira ngo iyo yaroye ngo niyo nanje mbayeja, ngo ndabizi ko nzomusanga. Ibyiringiro iyo ubitse ijambo mu mutima rizarigira ibyiringiro bitsikige igitsika umutima nduze ukubita hirya no hino ugahagarara rugabo. Amen. Abagabo b'Imana Imana baheza umugisha. Njyewe nzanumva umugabo uvuga ngo abanyamurenge, haba no kuri YouTube iyo mbonye uravuze ngo abanyamurenge ukaje kuvuga ngo ni babi, inzana y'amazimya kamazimya n'izina. None ejo nazimije imbuga 9, imbuga zose ugasanga hano yanditse ngo hapfuye abantu bangahe, ngo mureke mbaheze ku mukate. Umukate ushoreranye n'urupfu kurajana yowe. Namanzi zimya zose, ejo namanzinya zose sigizivuga utumwa ibi pfayongo nagiyemo nibiki bitaziyo bivaniyo bisha. Ejo bundi barandumiye abanyamurenge n'abana b'Imana ku manywa na nijoro. Wowe upfusha bose bagatabara, washaka bose bagatabara, wabyara bose bagatabara, wakomereka bose bagatabara. Twe turi mu kureba umuntu mu bitaro baro bakababara, mwamara ngo ubwoko bwabaye bubi. Ni wewe wenyine mubi, ahandi hose ni bazima. Kandi abagabo 9 babindi bobuza abagabo 500 kugenda. None ngo shikibuvira umukazana wanje yapfuye ndi buvira. Imana nyine ni Imana. Imana ni Imana we, Imana ni Imana. Ababende data turaziranye cyane. Cyagenda zaganira bavuga ngo pasikilita la balisi naruruhinja rudameno yorosho. Ariko ubu nyine mbarahirira imbere y'Imana n'imbere y'abagabo. Ejo nimba nzotakera nabimenye, namenye n'inzira yose uko imeze. Kandi nzakwirwa sakuriza kwa Amani, kwa Pastor Amani ngo sakuze bumve. Nukongora ukendi bono tuzojana atuyinye turi kumwe ndasandi mze kama nisheshekera ndamagambo turamanuka daje kumukutana buvira twasenga nijoro libani kambwa ngo ntuzigisha ngo kandi nduzumva naho baririmba niki kizabitera ati bahoge gusuzo bibona ngo shike uvira ndayijoro rimwe
mugakera ngo ngire nke mbona baranditse ngo umukazana wanje arawereye i Buganda. Nije wabwiye ayuvira mu gitondo ndabwira ati yeme napfushije ngo umukazana bagaranga ngaza ngo uko none meze none mere ngo ndibabonye gampaye niriza paye nitetesha esa yiga guheruza wamiriza ngo agaruke ubonye gusa barakwiye ngo arahereye ama wihanagura ugira ubwenge urebe n'abahaye bagutwerera ifaranga uzibike neza. Haruzubikirwa n'isi inyi mwebwe kukiriya amasahani ntarazimira nta sahani zirazimira kukiriya nta mashamizi arazimira nta matelefone arazimira mu bitaramo aho none ahise telefone zimira mu gitaramo kukiriya utabaye maso hereka n'umutima wogenda. Mu mwanya ngira nike mbona abapasiteri nk'icumi n'abagabo nk'icumi baraninjiranye ngo bashikati pastor we wagize ibyago nyine n'ukuri kandi bikomeye batariko tuje kugusuhuza mwene data twabonye kuva ngo tujane nawe tubona ndibishoboka ariko ngize $200 n'ukuri yo mbibuse nzandira ngize $100 ariko kugobokwa n'ingabo z'Imana ukagobokwa n'ubwoko butari ubwawe imiryango yose bati ngize $200 ugenduje guhamba umwana ngo nje kuzisingira ndabwanda imbere yuko muzinsingiriza ni mukure igice c'10 batoya pastor we batoya bati igice c'10 bati igice c'10 mukiriyo yewe ni mukureho ninzi jana stari mukiriyo ziranyikira mu gatumba ni mukureho baranga batoya nyabona toye n'ukuri ni mukureho sinoro hanze jana igice c'10 kidasigaye mu kanisa ngo mumenye kuko mwafashije nanje uhumeka baragisigarana ikiriyo kiraba kirarangira pagaza imbere y'Imana n'imbere y'izambaza kuva ikiriyo kirangiye sindiburira buvira batampamagaye bati wa musi watwigishije isomo rirenze twazaga twiba ku bice by'10 twazaga twiba ku mashure y'abana twazaga twiba ku makwe y'abana twazaga twiba nawe we no kukiriyo uza wibuka gutangisha c'10 ti n'ukuri nzangitanga n'ukuri nzangitanga. Yesu ni gute no henda Yesu ni gute no kwiba Yesu ni gute no kwiba Yesu usare Yesu bazaniye umugore bafashe ahayakora icyaha apana tibabwiwe baramusanze Biblia z'igiswahili ziba ngo alifumaniwa manaka kufumaniwa nukugufata wazi bamuzanira Yesu atyo kugerageza ryaje ari bunaryo tureba amategeko yaje ukomeze ngo bamuserutse Yesu ngo bamubwira ati uyu mugore yakoze icyaha none dufite umutima wo kumutera amabuye Yesu ngo yicara hasi yandika ibyaha byabo yama yandika tumutamzi mukuru amani we umbabarire mwana wa data we ati amani ibyawe ngibi naka ibyawe ngibi naka ibyawe ngibi ruhara we ibyawe ngibi naka ibyawe ngibi ngo ase kumubaza bwa gatatu arababwira ngo udafite icyaha nabo wa mbere kumutera ibuye ngo barebe barike bati turashize kandi abayuda ngo ntibazaga babesha barabibonye bamavuga ati Imana ishimwe ko ikanisa ritabibonye iyo ikanisa ribibona bamaga babatera amabuye aho bose hadakize numwe ariko Yesu kuko ari umunyembabazi ngo agira akasanga ngo hasigaye wa mugore wenyine waramubwira ngo mama we abarezi bawe bari hehe nubu nkubwire ngo kuva umunsi Yesu yururuka umusaraba akaje iburyo bw'Imana ijambo gusazabaza ngo mwana wanje we abarezi bawe bari hehe mwana wanje we ninde wagukomerekeje mwana wanje we ninde wakugiriye nabi burya yicaye iburyo bw'Imana nta rindi jambo azasenga iyo ababariye abayibuse kurya iyo ababariye abayibuse kwambara iyo ababariye ndetse iyo ababyari bishobose
twese dukwiye kuzuka tugatega amaboko tutuhimbazwe ko atubabariye data we uhimbazwe, kuko ntazatubabarira ku bushake bwacu, atubabarira ku bushake bwiwe, atubabarira ku bushake bwiwe. Akavuga ngo ndakubabariye. None yoza yirirwa mbabarira nje nkirirwa mwiba, yoza yirirwa mbabarira nje nkirirwa mvuga abandi nabi, yoza yirirwa mbabarira simbika ijambo mu mutima ngo rinyobore. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo ijambo ry'Imana nirizima bene data, nirizima. Kubw'ijambo ry'Imana ba Daniyeli basinze intare, kubw'ijambo ry'Imana ba Pawulo basinze intare, kubw'ijambo ry'Imana ba Gideyoni n'abandi bose basinze ibyari bihangayeho. None ijambo ry'Imana ritujeho riravuze ngo ubike ijambo ry'Imana mu mutima, kandi ni ijambo mu ry'izima. Imana iduha umugisha, amen. Tunganye bene data, n'umugabo udatunganye, abantu bagendera mu ngeso za kamere bababaje Imana, ariko Imana irabakeneye kandi irabifuza. Tuname dusenga Imana. Haleluya. Pasiteri mwese muhaguruke, pasiteri muhaguruke atabasari. Imana ibaheze umugisha ba pastor guhaguruka. Ngaho mama we, pima urugenzi rwawe, pima uko utuye, pima icyo ubitse mu mutima, pima urugo rwawe. Bibiliya izivuga ngo urusha urugo rwe bazasarura umuyaga. Bibiliya izivuga ngo umugore wirata ubwiza ngo ni nk'urupeta rw'izahabu ruri mu izuru ry'ingurube. Bibiliya izivuga ngo umugabo w'ikigoryi, umugabo w'indarike, umugabo utamenya aho avuye n'aho yaja. Muri abasore beza ba data, Imana yabahaye amashuri, Imana yabahaye amaso, Imana yabahaye amaboko yombi, ikabaha amaguru yombi. Muhagarare mwigire ubwoko muzobugeze kuco bushaka. Ejo bundi nidutahuka tuvuye Amerika, tuvuye uzogira icyo ukora, uzotwara indege, uzotwara imodoka, uzobe ministre, uzobe depite, uzabe presida, uzabe bizoba yabivuze ntiyabeshe. Noneho rero unama witekereze, uzamura ukuboko kwawe, kandi ndababwira nk'umuntu wahushuka n'ukuri n'imbamo. Hari abantu benshi bari mu guforoda amayoga, kama ngo iyi minsi ndi hano simbamvugana n'Imana sanasheshize. Hari n'abantu benshi bari mu gutembera nabi mu mahoteli. Oya, Yesu yahakanye. Reka inzoga mzewe, inzoga iri mwiki n'ukuri kose kwera, iri mwiki. None abashaje batayinywa kurabona hari ukuguru kwawe gabanutse, ahubwo niho wongeretse. Tubonye bene data bazamuye amaboko, ababyeyi beza n'abasore beza, ayo maboko Imana yururukemo, imigisha y'Imana yuruke muri ayo maboko, imigisha y'Imana imanuke muri ayo maboko. Kuzamura amaboko, Bibiliya ivuga ngo kuzamura amaboko mana kubenga ibitambo bya nimugoroba. Kuzamura amaboko ni oreme y'Imana, nukwaka Imana oreme. Nukuri n'ingaruka muzombwire mbigishe. Urubanza ruri mu kubyara. Maraki 2:15. Mu kubyara Imana izivuga ngo ndi umudimu wawe n'umugabo wawe. Mu guhinga ntiziba umudimu, iziba umufasha, izigufasha guhinga. Ariko mu kubyara izamivuga ngo nije umuhamya, ngo nije wari uhari, nije wabimenye, nije wamenye uko wabyaye, nije wamenye uko utuye. Katumve pastor adusabira Imana. Mana turagushimiye, izina ryawe rirakomeye wa Mana we. Ntawuhwanye. Haleluya Mana yera. Zitwa Imana. Haleluya. Uri ikibirengeye. Haleluya Yesu Kristo. Iyo uvuze biza. Haleluya Mana yera. Haleluya Mana ikiranuka. Kuko uri Imana. Haleluya Mana yera. Haleluya Mana ikomeye. Kandi uzawumva. Haleluya. Ukarihagarara. Abantu bawe bagire neza, babarira ibyaha, imura ibyaha, imura abadayimoni,
akazuka. imitima y'abantu, inzira zasibye, inzira zitakinyurwamo, izo nzira zisibuke kazazindi zajaga mu gihugu c'Abagadalena. Mwami, abadayimoni bari barayihagazemo, ariko umunsi wahageze mwami, inzira ziragendwa. Ureke inzira zo mu mitima, inzira zasibye zisibuke muri uyu mugoroba w'Imana we. Bigaragare yuko wageze aha hantu wahashize ijambo, kandi ijambo rizima, ijambo rikomeye kurusha ayandi yose, ijambo riruta hariya tuza twirirwamo, ijambo riruta iry'abaperezida n'abami, ijambo riza rihingura imitima y'abantu, rikamenya n'ibitekerezo biri mu mitima y'abantu, ndetse ngo rikagenzura n'ibihaye bigera mu misokoro y'abantu. Mwami, ndakwizeye kuko iryo jambo rigiye gukora umurimo waryo. Izina ryawe rihabwe icubahiro kuva none n'umunsi tuzakubona ku bwawe Yesu. Amen.